وٕچھتو ٲلوَن تہِ کیٛاہ بَنے ٲٹۍ میٖٹٕے اَسَلامُ علیکُم ورحمتُہ وبرکاتہ اَسہِ چھِ وۄمید زِ تُہۍ سٲری ٲسِو بصیٖر سلامت اللہ تعالیٰ تھٲیِن تۄہہِ تہِ اَسہِ پنٛنِس حِفظِ امانَس منٛز ذایقہ آز کشمیٖری کِچنَس منٛز چھِ اَسہِ آز پنٛنٮ۪ن وِورَن ہِنٛزِ فرمٲیش پٮ۪ٹھ آلوٗ پراٹھ بناونہِ ٲلوٕ پراٹھ بناونہٕ باپتھ موٚنڈ مےٚ اوٹ منٛڈُن چھُ تۄہہِ پَتہ اوٹ چھُ بِلکُل اَصٕل پٲٹھۍ منٛڈُن تہٕ اوٹ مٔنڈِتھ مَتھٕ بہٕ اَتھ وۄنۍ پٮ۪ٹھٕ یہِ گٮ۪و رَژھِ ژھٕن تِلہٕ کترٕ تہِ ہٮ۪کو أسۍ اَتھ مٔتھِتھ تہٕ وۄنۍ تھاو بہٕ یہِ اوٹ فِلحال رٮ۪سٹَس اَتھ تھاو بہٕ ٹھانٛڈ دِتھ یَتھ بانَس منٛز چھِ مےٚ نِمٕتۍ یِم سِوِتھ ٲلوٕ 4 وۄنۍ چھِ مےٚ یِمہٕ میش کَرٕنۍ ٲلوٕ چھِ پوٗرٕ پٲٹھۍ میش کَرٕنۍ تہٕ یہِ گژھِ بِلکُل بَنُن زَن تہِ آسہِ اوٹٕے تُہۍ ہیٚکِو میشرُک اِستعمال تہِ کٔرِتھ مےٚ ٲسۍ نِمٕتۍ وۄزٕلۍ ٲلوٕ یِم چھِ واریاہ سافٹ گژھان سِونہٕ سۭتۍ ٲلوٕ پراٹھو باپتھ ہٮ۪کو أسۍ کانٛہہ تہِ ٲلوٕ نِتھ البتہ ٲلوٕ چھِ ہنا زیادَے پَہنَتھ سِوُن وۄنۍ چھِ مےٚ یہِ فرٛاے کَرُن تایہِ منٛز ترٛاو بہٕ تِلہٕ کترٕ ہنا اَتھ منٛز ترٛاو بہٕ وۄنۍ یہِ ٲلوَس اوس مےٚ میش کَرنَس دوران نوٗن ترٛوومُت تہٕ اِسلیے ترٛاونو وٕنکٮ۪ن بہٕ یَتھ نوٗن کینٛہہ تہٕ یَتھ ترٛاوٕ بہٕ باقٕے مصالہٕ سُہ وٕچھتو تُہۍ بہٕ کُس مصالہٕ ترٛاوٕ اَتھ گۄڈٕ کَرٕ بہٕ تھوڑا یہِ فرٛاے ہاف فرٛاے گژھنہٕ پَتٕے ترٛاوٕ بہٕ اَتھ یِم مصالہٕ یہِ چھُ میٖڈیَم فٕلیم پٮ۪ٹھ کَرُن فرٛاے وۄنۍ چھِ مےٚ نِمُت یَتھ پَلیٹَس منٛز دانہِ وَل پٔدنہٕ تہٕ سبٕز مرژٕوانٛگُن یِم چھِ مےٚ چاپ کٔرۍمٕتۍ وۄنۍ ترٛاوٕ بہٕ اَتھ یِمہٕ پٮ۪ٹھ کھَلنہٕ 2-3 دِمہٕ بہٕ اَتھ تھوڑا سا کَرَن بہٕ یہِ بیٚیہِ فرٛاے وۄنۍ ترٛاوٕ بہٕ اَتھ زیٖرا پوڈَر 1 چمچہٕ تہٕ لیٚدٕر 1 چمچہٕ یہِ کَرَن بہٕ بیٚیہِ فرٛاے ٲلوٕ گٔے فرٛاے تہٕ وۄنۍ والہٕ بہٕ گَگہٕ پٮ۪ٹھ تٲو وۄنۍ بَناو بہٕ ٲٹِس پیرٕ مِکسچَر تھوٚو مےٚ پَلیٹَس منٛز ٲلوَن ہُنٛد سٲرسٕے ٲٹِس بَنٲے مےٚ پیرٕ وۄنۍ نیوٗ مےٚ اَکھ پیرٕ فِلحال تہٕ اَتھ چھَس بہٕ واش کَڑان چَکلَمَس پٮ۪ٹھ تھوڑا چھِ یہِ اَتھٕ سۭتۍ پھٲلاوُن تہٕ اَتھ چھُ پٮ۪ٹھ ترٛاوُن یہِ ٲلوُک مِکسچَر وۄنۍ چھِ مےٚ یہِ مِکسچَر اَتھ منٛز وَٹُن وٕچھتو تُہۍ یہِ کِتھ کٔنۍ کَرٕ بہٕ اَتھ منٛز سٮ۪ٹ وۄنۍ دِمہٕ بہٕ اَتھٕ سۭتۍ اَتھ تھوڑا پرٛٮ۪س یہِ پھٲلاوَن بہٕ بیٚیہِ اَمہِ پَتہٕ چھِ مےٚ بِلکُل آرام سان بیلنہٕ سۭتۍ یہِ ژوٚٹ بیلٕنۍ ٲلوٕ پراٹھ بَناوٕنۍ چھِ بِلکُل آسان البتہ اَکہِ چیٖزُک چھُ خیال تھاوُن ٲلوٕ گژھِ پوٗرٕ پٲٹھۍ میش گژھُن ٲلوَس گژھن نہٕ دانہٕ روزٕنۍ کینٛہہ سُہ گژھِ سِونہٕ تہِ یُن پوٗرٕ پٲٹھۍ اَدَے چھُ بَنان سُہ ٲلوٕ پراٹھَس لایق تہٕ ٲلوٕ پراٹھ چھِ بِلکُل سُپیشَل بَنان بِلکُل آرام سان چھَسَن بہٕ یہِ ژوٚٹ بیلان وۄنۍ چھِ مےٚ یہِ ژوٚٹ ترٛاوٕنۍ تایہِ پٮ۪ٹھ تایہِ ترٛوو مےٚ تِلہٕ کترٕ اَکھ یہِ پھٲلاو بہٕ اَتھ وۄنۍ ترٛاوَن بہٕ تایہِ پٮ۪ٹھ یہِ ژوٚٹ اَکہِ طرفہٕ یی تہٕ مےٚ چھُ اَتھ بیٚکہِ طرفہٕ پھیُر دیُن
वहीं दिम अत ब्याक फ्यूर यह मे लो फ्लेम पे अन ताकि चोट यी असल पे तैयार तो बे मज़ेदार त गसान वन ये चोट तैयार गई तो मे मस अत गेव रसन यह गेव मत बह दोनों तरफों अम पे दिम बे अत फिर अख जो तो ओलो पराठ गि तैयार। वन तुलन बह यह ताव पे थोद इथे कन मे बाकियन पेरन त इथे कन ओलो पराठ बनावन यमन त मे तैयार इनस पे गेव रचना मथन पत फिर अख जो दिन तो पत मे यम ताव पे तुलने थोद। दोमिस ओलो पराठस त मोथ मे गेव तो वन दिम बह अत फिर वन तुलन बह यह ताव पे थोद ओलो पराठ तैयार तो वन तुल बह चाय सत ओलो पराठन हुंद लुत्फ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू पराठ बड़ स्पेशल तम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन। चाय सह तुल मे पराठन हुंद लुत्फ तो अल्लाह ताला कुन कोरम शुक्र अदा। वन अगर तुह सन अजिच वीडियो टारिखस वीडियो कर लाइक शेयर यम सान चैनल पे नई आसन तिम कर चैनल सब्सक्राइब नईस वीडियोस मज करो बे कह तुज फरमाइश पूर तोताम तुह तो अल्लाह ताला हवाल अल्लाह निगहबान।